sosyalizmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e. پێدیوی bi pîrdoziyeke nû û ramaneke bingehîn heye. Sosyalîzma ku li hember vê pir bi îddiaye nebesiyek jiyan kiriye. Niha jî sedema wê tê nîqaşkirin. Gelo pîrdozî û karbidestiyek ku cardim bikare pergala emperyalîst û kapitalîst dikare çawa bê saz kirin. Ya rastî qada ku nîqaş li ser lihûrbûn bibin ev e. Kapitalizma heyî parastin ji bo mirwahiyê pêşirandina mehşerê pêşeroja wê tinekirin di rewşek ku bi qasî mirwahiya hovanê da jî nekamil dixe nava mehkûmiyeteke xirab. Harbûna xerckirina ciwakiya heyî dibe sedema ku em hêsam pênaseyek wisa bikin. Gerdê mirwahî bê jî qet nebe bi qasî qanûnên xwezayê yên din li gorî qanûna mirwahiyê jî wisa dibe ev rewşa heyî nayê pêşirandin. Nîqaşkirina rewşê û xwegihandina rêya çareseriyê çi bi navê sosyalîzma zanistî, çi jî em bêjin sosyalîzma ku di vê astê da pêş dikeve, pêdivî bi pîrdoziyekê ramanek bingehîn û sepana vê heye. Em baş dizanin ku sosyalîzma zanistî di rojekê da çê nebû. Ne tenê berhema ceribandina welatekê ye, heta ne berhemek kapitalizma Avrupayê. Di hemû pêvajoyên civakbûnê da nexwasim di pêvajoyên serûbinbûna şoreşgerî da ya ku xwedî veguhartina herî radîkal meyla derdorên civakî her tim di derbarê pêşkeftina sosyalîzmê da raman û çalakî derxistine holê. Di vê wateyê da raman û pratîkek ku bi pêşkeftina civakbûnê ra derketî holê ye. Serdema kapitalizmê hêza vegotinek zanistî daye vê raman û çalakiyê. Her ku çûye xwegihandiye hêmana sosyalîzma zanistî. Bêguman, weke di hemû pergalên civakê da heyî şaşî û nebesîn sosyalîzma zanistî jî hene. Di şoreşek Fransaya dema kapitalizma wehşî da jî ji derdorên herî radîkal ra komünîst dihat gotin. Dîsa derdorên çepkir ên şoreşên burjuwa jî tev derdorên sosyalîst û komünîst bûn. Di ezmûna Komîna Parîsî yên di sala 1848 û 1870 da jî komünîst bi bandor bûn. Di şoreşa cotmehê da dibin deshilat, paşê dibin tevgerên berfireh. Bêguman di vê demê da sosyalîzm hinek din bi zanist dibe. Lê nikare bêgotin ev gotina sosyalîzmê ya daviye. Pênaseyên welatên sosyalîzma pêkatiyên weke em zû gehîştin komünîzmê nerastin. Em vê jî niha baştir fêm dikin. Di hemû şoreşên bingehîn da her tevgerek û serkêşe û alîgirê kedê ye, hinekî jî xwedî naveroka sosyalîstiyê ye yan jî xwe ji sosyalîzmê ra amade kiriye. Em ji derketina Spartaküs a ku yek ji raperînên bingehîn ê serdema koledariyê ye dest pê bikin, di hemû pêvajoyên şoreşî yên girîng da tevkariyek wan ji dîroka tekuşînê her wiha tekuşîna sosyalîstî ra çêdibe. Di şoreşa İslamê da tekuşîna di navbera İslama fermî û İslama muxalefet da derbas dibe jî xwedî xisletên wisane. Dikare ji vê ra pevçûna mezhebên Sunî û Eleviyan jî bêgotin. Mînak derdora herî radîkal ên parêzvanên Hezretî Elî jî hinekî jî li gorî demê derdorek sosyalîst e yan jî çepkirin. İslama ku pêk hatî derdora Sunî yan jî İslama fermî ye. Dikare pir rehet wisa li gorî xwe cudabûnek bêkirin. Ji derdorên rastkir heta derdorên herî radîkal ên çepkir ev di şoreşa cotmehê û di şoreşa Fransa da jî wisa ye. Dîsa di şoreşa cotmehê da rastkir û endamên xeta navîn jî hene. Derdora hizba herî radîkal a bolşevîkan tê gotin komünîstin. Ev derdikeve holê. Bi qasî dîroka mirwahiyê tekuşîna sosyalîzm û komünîzmê jî rastiyek e. Li belê nîzîkbûnên gelek fişal, şaşiyên nirxandinê weke mînak di demekin da bizava xwekir bizavek serdest di asta cîhanê da bû bizavek serkeftî hatin kirin. Hinekî jî bi şêweyên nirxandinên nebiyê dawî, ola dawî, gotina dawî derketin holê. Li gorî ku pêşkeftina civakê jî didome, gotina her qonaxa girîng a rastî li gorî pêşkeftinên nû tên derbas kirin.
بهلن وکه گوتنا داوی به وکه گوتنا کمنار دمینه. لی اف جینای وی واتی کو تو واته و گرنگیا گوتنی کو هاتنه گرن نینن. جخوا اسلامیتی لگوری دما خواه شونا لیبرالیزم بورژوا و سوسیالیزم ریج پیشکفتنین گرنگ را وکریه. میراتین گرنگ جدیرو کرا هشتنه دوی واته دا مسوگر والا نچوه. پیشکفتنا جواکی و آزادی هنکی جه خیرا وان تکوشینان چه بویه. نخواستم تکوشینا سوسیالیزمی دوی مجاره دا ناوی پیشکفتنا هری بنگهینه. همو پیشکفتنین خواه دسپرین کده هلبرینه و آفرینریه هر زیده جی دبن روناهی و بیردوزی دا بر به مروحی و پیشوچونه. ام دکارم بیشن که دروج آمده ولوله و بحرانک برفره دیجین. کابیتالیزم ایده دیگه که پرگالک دا استا گردونی دایه و گلم پریه. بریجی او ایده وی هبو. ده انجام کماسین سوسیالیزم پیکاتی بخدا و هلوشینا به دستی وی فرصت ده که دوی ایده خدا هین خوردر به. لبلی وکه هاتی دیار کرن بر واجوی ایده جی گنگازه. بحرانا که هر تیچه گراند به زیده تر پیدیویا سوسیالیزمی درد خوله. به سوسیالیزم بوین دیواته به هوا ماینه. جبهرانا هر دم زیده تر گرانبویی و پرسکریکین دردکوین هولی را چاره سری دیساوی ده سوسیالیزما کو راوه یا خواه دزانستا جواکی دا دبینه بگرین. نه گنگازه کو کابیتالیزم جروخینا وکه چیان دیسا پرسکریکین ناین راکرن را دناوا خدا چاره سری ببینه. وسا به شورشین زانست و تکنیکی و او پرسکریک ناین چاره سر کرن. شورش زانست و تکنیکی یا ده خدمت کابیتالیزمی دا بحرانا کو پرگال جیان دکه هین زیده تر کردکه و جبیلی ویجی ته انجام آوانا که. چاره سری دیسا ده راستی جواکی دایه و آلی و یه سوسیالیست دایه. لی سوسیالیزمک چاوا. چه جهیلا تئوریک و چه جی به شیوه پیکاتی بیویست سوسیالیزم به خورد کرن. به کاسی پیدیوی هیا که ماسین ده دیلوگا خدا برچاو بگره و در باز بکه افکاس جی دوی بحرانا تولیه و برفره آد روژا مدتی جین راستقین بنرخینه و هیزا خویا چار سریه فرض بکه. ام جی دهورینین فکری بگرن حتی نزیکبونین برسوین درونی و دلشادی ددن جی دستگرتنا بناسازی جورین آ سیاسی حتی جنوه وساسکرین آبوری که پولیتیکای نو نهیم پیشکستن جی پرسا سوسیالیزمک چوارا برسوک خورد نایداین. دمام دست بکری وکه کومه دیار کر به پرسکری که این بنگهین این چوکانی خواهی کابیتالیزمی دگرن و دخوازن جیهانی بهناسه بهلن بانی وی دی کنکرن. خطریا کو محشر راوه دکه نخوشین جواکی این خرش دکه انجام مروین کو وصاد بن موری عجوج و لبن خیزه دردکه وحوله. جبو جارک دن قیمت مرو جیرا بیداین هشو احلاقی وی بخوازای را دناو آشتی دا به پیدیوی بنیزیک بون و پرسپکتیفک سوسیالیست کو ناکوکیا و یا بخوازای را کرد که هیم. او جهر دمیزیده تر دکاره خورد بیگوتن وکه کو پرگارا کابیتالیست امپریالیست هفسنگی کو مرو بخوازای را ساس کری و گوهرتیه ناکوکیک روخاندن یا پر خطرناک ریخستن بونا جوا کیجی بر به پیوندی ها تنکرنا مروواهی و بریه. آنگو جوان هر دو ناکوکین جهانی ین بنگهین را ریوه کریه. وایه سوسیالیزم هایی دکاره برسوی بدوان هر دو ناکوکین بنگهین و وصا خواه راست پیناسه بکه. پیوندین مرو این به خوزای را پیوندیا هاویدور جیده گودن راست دهوراندن پرسکریکا کو تفگرین نبات دردور و هر وحادا به شوین جدا پر رفورمیز بلیو دکن چاره سریک شورشی فرس کرن شرطه. دیسا لدیج مدلا جواکا امپریالیزمی یا دراستی داد به عجوج و موری امجزیده بونا شینیان بگرن حتی پلانسازی هلبرین و جنوه و ساسکرنا بنسازی جورین تو حوجنه. جبوج ناکوکی کوسا برفره راجی به بهیزا چاره سری ام دکارن سوسیالیزمی روزانه بکن. لورا پیناسه چینا دنگجی تیریناکی. چین کارکر آوک 100 سالا 19مین نمایه. دنگاوی یک سوسیالیزمی یا هیجی دوردایه. بنرخاندن 100 سالا 19مین و نیزی پرسکریکی دبن و دبیجن. چینا کارکران آووسا چینا کارکران آولی.
یا راستی چینک وسا نمایه یانجی سردما کو کپیتالیزم دواته تنگ دا به چینا میتینگری و خود تیر دبینه در باس بویه. دواته تنگ دا جی کت خاری هیه لهین زیده تر بگلن پری بویه. مجی جویرا گود کو شورش زانست و تکنیک و به جهانا چاپمنی و شانی را پیشکتنین کو ری جیرا وکرنه جیواک دیل گرتیه. ریبازین دزی و ریبازین زختین وسا پیشکتنه مرو نکاره به 100 سالان و زمین را جی مقایسه بکه. لورا به شیروین وی دمیوه روژا من نرخاندن راستی تبلیه کرنه. دنیکاشین سوسیالیستا هنکی جی او هیه و او جی تنگبونه راوه دکه. نرخاندنا وی رهفشه و ریبازین شهر جی انگو پرسکریکا تاکتیک جیرونی بکه. در روژا مده تاکتیکین کهون تیری ناکن. چاواک و جواک به تمامی به میتینگری و زخته و دلپین خدا گرتیه هوجه دکه شیوین تکوشینین توای جواکی جی علاقدار دکه بینه پیش خستن. پرگالا کابیتالیست و امپریالیست جبوی همون مروحیه هفسنگیا خوزای خراب گریه. لورا بیدیوی به پرسپکتیف اینکو خطابی در دورین جواکیین برفره بکهیه. آنگو بکاره برسوی بده پرسیم وکه برنامه ایک سوسیالیستیا نو رامان ایک ساغلم کو او خود دسپریه و تاکتیکین چالاکیان دا دکوین مریتی دوی چوابن بده. و سوسیالیزم جارک دن خواه خورد بکه و بده دیار کرن کو جبوی پرسکری که این پیکاتی جی هیزا چار سریه. ویا نیقاش ایک وسا راستقینیه. ین کو جکورانی به چارنویسا مروحی و گریداینه دخوازن جبنگه و نیزی پرسکری که مروحی ببن جبر و بکورانی و بالداری زیدتر نیز سوسیالیزم ببن و به خورد و جپرسکری که نورا به دیتنا برسوان و نیز ببن. پیویر لپیش منه دنیکاشین مجاری دا تنگ بون و گوتنین کهون و تیربونه که بیویست نیکاش زیدتر بین نوکرن. لورا پیناسه ایک نویا سوسیالیزمی دواته روژانهی دا دکاره لسر برنامه چالاکی و راوه و یا تاکتیکی بیراوستاندن. لسر وی بنگهی دکاره پارتین سوسیالیست این نو بین دامزراندن و جوره این چالاکین گرسهی بین پیش کستن. د شورش زانستی و تکنیکی دا جبو برامان سوسیالیزم پرسکریک بین چار سرکرین دکاره تیرکار ببه هیزا پیکانه. و او نزیک بون مسوگر د پیوشوه کن دا بالداریا لهمبر سوسیالیزمی زیده بکه بده دیار کرن کو چاوکانیا چارسریا بنگهینه و لهمبر کابیتالیزما کو کتیه پیوشوه خواه یا رزاندنک برفره بکاره پیوشوه سوسیالیستی یا گنجاو در بخوله. پارتیا me PKK دوی مجاری دا جدسپیکی و لدیج انجامین نینی ین سوسیالیزما پیکاتی بکاسی توگرک خودی هلوسته او کاس جباندورین و ین نینی دناو خدا ندایجین و دیتیه کو سوسیالیزم اکوسا خودی قصوره لی توی ویجی توگرک کو بیرو باوریا خویا لهمبر سوسیالیزمی وندا نگریه. او جی سر بخواه و به ایده که مزن جواکا هری پاشکتی یا لوالاتک پاشکتی کردستان ده بناف کرنده و ده مرچین ویین جواکی دا پیک آنیه. دوردا چی هزه کو جه انجامین گرینگ را ریوه کریه. پارتیک لسر وی بنگهی تشگردیه. دوی معنی دا ازمونا پیکه که ده مرحله اک تاوی کو سوسیالیزما پیکاتی دا اصلا جهانی دا خواه گهان دی هفسنگی به کابیتالیست و امپریالیزمی را جبر ختماندنا خواه ناوخوهی هلوشیا و لیو را خواستن قیمت سوسیالیزمی بخنده توگرک پیشکتنی یا هری زیده خواه گهان دی چالاکیا هری مزن آ سوسیالیزمی و خطاوی یا بیردوزیه. جبر وی سیک نخواه دشبه توگرین کو دسردمین پاشورو دا پر کم لسر بیان مایی لی اوکاز جی خودی جهک بشرف و سرفرازن. بگومان جبر پرگالا فرمیا سردز حکم خواه زیده ده آخفتن دوان مرجان دا هرکز بر بباسکن پاشوروتی و دبزه. هر توگرک و دوج قادا شر برناده دوی مشاری دا ایده خود دومینه توگرک عگیدیه. ده همان دمی دا توگرک خودی مافی بناوی مروواهیه باخویه. هر توگر آزادی مزن بکاسی بکاره دا آسا گردونی دا سرکفتی برسوی بده دمین محافظه کاری نتنی چارسری جوالاتی کو لی دایک بویه و مرجین گلی خورا آواده که به ویرا دکاره ببه بردف که خیالین مروواهیشی.
Jixwe demekê Xristiyanî, demekê İslamiyet, dîsa demekê şoreşên Fransa û cotmehê ristek wisa dan xwe û hêjayê rista xwe ya berdevkiyê jî bi kasî biçûk neyê dîtin bersiv dan. Niha herçendî em destpêkê neamade jî bin û em xwe weke tevgerek de asta netewî da pênasevekin jî mercên navnetewîyên heyî û pêşkeftinên li herêmê berdevkiya PKK ber bi astek berdevkiya sosyalîzmê ya gerdûnî û nûnertiya vê ya rast ve dibe. Hema bêje vê neçar dike. Herçendî destpêkê em ne li benda vê bin, ji ber mercên lez guherîn û tevlihev bûyîn peywîrek wisa dabin pêş partiya me, bêguman mirov bi vê serbilind dibe. Lê em neçarin ku peywîra li pêş xwe rast tê vegihin û nirxandinek baş bikin ku dê tevkariya me çawa bibe. Gada rojhilata navîn qadek di dîrokê da gelek bîrdozî nexasim ol bi navê mirovahî derketine holê û çalakiyên pir bi îddia pêşxistine. Ji ber ku di çêbûna mirovahiyê da dergoştî kiriye, hemû şaristaniyên bingehîn li vê qadê mezin bûne, rojhilata navîn rastiya xwe ya civakî di nava pêşkeftina mirovahî da cihê xwe derdixe holê. Tevî ku hêjî mirovatiya li vir di rewşek pir zehmet de ye, buhranên emperyalizmê herî zêde li vir tên jîn, di mijara çareseriyê da dea vê neketûbere. Weke din, buhran çiqas giran dibe bila be vê derketinek şoreşgerî dîsa li van deran rû bide, di gelek mînakên dîrokê de jî diyar dibe. Welatê rojhilata navîn a herî paşketî welatê Kurdistanê û dîsa gelê ku herî zêde hatiye jibîrkirin û ji mirovahî hatiye derkirin gelê Kurdistanê ji ber axên herî kevin ên dîrokê ne û rastiye ku dergûştiya mirovahî kiriye tê ravekirin, niha cardin hewl dide çavên xwe li jiyanê veke. Dema çavên xwe li jiyanê ve dike, mîna gavên mezin ên di pêşkeftina mirovahî yên destpêkê da dixwaze vê bi gavek nû pêk bîne. Ev hinekî jî bûye nesîbê PKK û di mezinbûna wê de hatiye ravekirin. Partiya me di vê mehnê de bi kasî zanebûna dîrokî ev kas jî di zanebûna rista ku rastiyên rojaneyî da ye sosyalîzmê de ye. Hewl dide berdevkiya wê bike. Di vê mijarê de bi kasî cewhera wê ya enternasyonalîst ev kasî cewhera xwe ya netewî bi şêweyek bijare daniye holê. Bi şehadetên pir hêja ve selmandiye ku xwedî sonta xwe ye. Dema milletê xwe ber bi azadiyê ve dibe, di vê mijarê de yeqîn dike ku gavek bingehîn avîtiye. Wê jî bi zanebûn dike. Di sosyalîzmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e.